Kama jaja ba akianyu katia. Reure. Event. Event. Modu weteketio gweta event. Kala gwa muraya. Na je ni musebe. Ni madera isensiyo. Ya kwa event. Na raifu. Tu raifu? Raivire mutukatiri. Sate mutukatiri murata itware akamuteine. Zakayo. Bwangi Zakayo. Yes. Ira ni atu hujagiria tu kule wa Pastor Sir James. Kiugo social capital. Yeah, we are socio. Nenya moyo. I delivered a very good message. Event today. City Kele Igoru. Yes. It's that season of the year. Yes. Actually, around this time of the year, I got to have the way muete dokuwa wonori. You are supposed to be in some invite list. Yes. Kanokoni okunye iruo. Na rusio mwenye neturari. Oda kai romo nini aragudu. That time is coming. Tokago ataba. Yo kwa zuri azuri ya sheba. Otoka zione gatonyo. Mandi Saimo. No event today. National sikere several categories of attendees. Area ma yekinya ya event na muno mago na mara meko thaici ni mothoni na mohiki. Yes, because towards November, December, tujere weka company event. Yes. To na joka bu nisikigagirira. Yes. This is social events re. We categories sigano na siadu. Yes. Kwedo moka event in they will be very structured. Kwatho MC auga ageni akona mego ikara haria agoko tura ikara haria no ngona mugeni utaregete ukamukireria. Yes. Hedo moka event in aga ikara thi he follows or she follows the entire event. Yes. Aikuma kiambiriria. Yes. Avia by the book ono ngona mukwa video ni okomuona haria ke haria ikaire. Yes. Na ikara hau ke hujo ndakona mwamumo haria ikara go hau ginya ukale they are very supportive ore MC na muhujia. Absolutely. We MC ni gado makiuma umani origa watiriri kwani una maboa na muhujia lake ni hinyagio na murathi yago go ekatia kana akariria andu matara respond. Yes. Kore category nginayo ona matimenya heme kuhana gati. Nacio ni especially akuma Nyairobi. The millennials ni mareka undu kau. Tia yakura kuru. Wondu mukuru ni nginenda aikara thi handu. Na gikindirio. Millennials re aka mukunji. Girogo ni joshoro. Yamakima. Yes. Siori. Matire gikindirio kiu kine. Ono mona hoine evening haria haranyuo brot. Okamuria kauma ugo ndagetinda guku. Ayende jokire. Otano na BQ. Ari box BQ. Ngire to soda maita mana. Digo iketia si kodo ko we. Aje moka excursion. They will never sit in the tent. Dagi karatentine madhameri. Makinya kihingo-ine. Mathiurukia na haria haracinwo nyama. Au thamusema akajera gufurera. They are all over. Na ni mathondeka to side bar haria mugunda-ine. Busy around. Very busy. Wakora riu na gukirengeni riu nayo iho itatiga akenywaji. Yes. Akoro mtokaine. Na matietanaga. Mathiana kinuhanuho. Uyua na nui metuta. Metuta. Ona shemerero ciongi aigite moko na thutha gwaka mwira atiriri. Yegani ni apasua.
ya basua ukona mundu ucio werwo athi hau ri na ndauma tenti ne kurugamite handu rungu rwa mukondo athi hau agacoka kiumbe kipya okay gwa ni ajia kwamukiria amen dia Eli yes Zakayo ndakiage kiuga atiriri tutigothie njira yo ni acorire na ngari icio itirigaga tondu ona ihinguritwo mirango uguo kuota tuothe kuota urona iru urona tu marumiana na miena maia makiduga ta rugongo iria mases marona no ikone huthagira ri magatuma riu muroko mu villager oka yero entura moita irato haria ngari-ini no yaria me ngari-ini maniko mau tathio na kou mathi ndigagutige nikuheo kibau agecabu na thutha horo akerehe mnasemaje mnatakaje Nataka tukupatie hii kidogo. Unakanjua haka. Sikunyagira kinini wekeani kidogo. Na makoma le atu aige kwa uja. Aige na morio magu atiri. Turaiga sakiure te. Na baka turagire Fred newe turaire. Ogoga atigire la uso. Na medha ke ruru. Wana ngari okarigo eigirire ati igwa-ini keruru-ini ukira kimi ansetaga hau ndagika na nuthu ri ni thura ku ukaigua meri tigecokeria marima mugunda ukire kurekia kindi haha aria ngwirire matikaraga hema-ini. You will never see them there. Ona we uma na igongona nonge racuria ritho nikurigwo mukiuma haria mukurikania mucemanie Shomazoni Ruiruri maumaho na watigirira me musafara-ini ona nio megutongoretie no riu mwe on ground ukarigwo atiriri kihunguro tuma nao othe marekia hau magathie riu loko igongona ritathirite yes riu macokaga kwagia nduma ha DJ aroragia riu nigetha sound yake atia nigetha sound yo horo hau niho macokagira riu igongona ni riathakara Fred wala iwagithire gapiu no, there is that category. Na kwero na warugongo matiendete tent ici cietagwo A-frame tondu murona na inyuothe ni menda tent irauna kona fule mwinyuothe mwe hamwe raini mungethaneire o mwena uyu na uyu tent iraigwo kiero na ni mearagia kamiti-ini na mugakia hema imwe na thutha kuria maitu twithoni andu aingi ningi tutiendaga kurorua muno heka hema tuheagwo ni turakiigua mukiuga ni agacina mbica ni kaigwo na thutha wakwa wa mbethi tuurukangio hau mundu ageka uria arenda tondu andu a Nairobi ningi maundu maya ma guku matimo ndwe ni marenda haranio ciao ni maigua me very constrained atia guthomera mundu open riu menda na hau netho hera we ni waragurwo wana nduka maundu magibangwo uka kuria igadaga tenti kao yes na hau thutha na tenti kihondo ni fuoka
Ezulei. Lebe. Kaiwa maluta bila na pulia ndikulia sosoro nyama kulia girogoni. Bahe mondo ya. Denywe. Aya kata ndio bapanga ndo wope. Heme amige tegwa kele milioni gire. Na ngurubu ndo igwe arusie milioni yeso. Ati ndo bakwo nao. Amuli juri jororia. Yori hetia we. Amenyeri okomando othe goko itora. Okomando goko isikasa itonga. Okoma itonga. Niki kiangia wana ria we. Where now? But you the limelight. Bwana tulola kwa muno. Ona mondo nyandangi asimuri ndange mira. Nande wa baki. Na komole kuona makamera na kwaja andu ya kamera leta mamona atwana machangi ndio maturagia nyamu icio ciao Ile wenda handu hatangikinya kamera. Yes handu incommunicado. Yes. Dio ine reure mundu arauga atiri enda kuona nguo ya muthoni okana gukube andu mone nguo sotia no horocio ni turai na wa Daisy Ben gethae cia mani Daisy ako sawa sawa irocio mwina akenia geithio na gethae Ndano diska ondo kamwe kafuku karia gake ri karia ndikagira now ni acoketie kafuku kanjira ni aratunga rungi no ngiona getha acoketie kafuku mawingu imetanda Tata murangia ri ni aje ni page arate buririe ciga nona cia wembe ni ure arate bura ndani yes niwe na karamu arathire wa gitungaga yes maratathi maya ma ndani na wembe ni ure ri awire wa Daisy mau no makie jiko icio ne twareire no horo githira leo aje ni aratunga rwa kirima mulima yes ni aratunga rwa mulima na rauga icio ingi itiareire ro ni ro gwekatia ro kuria Lura beka. Lulu leke guire goni. Lulu kuria momake. Ni mwaki. Yana mulima. Yes. No ndio na yana vasi cia mbere igi. Ina no tune degiura. Degiura na iria. Ni undu wa the temple was already set. Ai kana karamu ngureu. Na kafuku. Ale hahuja. Na kafuku. Na gikombe gia cai. Ya kama. Yo suba ya. Yo eria botige. Asa, no dia gota gabe. Lulu turaro ikia iguru ri oroya eke atia. Oe. Na ngwiciare te koro liga korabu. Uria ndiraruona ri ro fatara mundu kwa mukiria chorus. Uri ite menyete kana ari aramura. Yes. Ari ke utungane akomenya. Yes. And give it up together. Ira will do that hit. Mulima wote. Yes. Ni mulima gani? Tunaina ya mwabu. Nina sababu tele za kuzungumzia mlima. Mlima sio Kilimambogo.
Nació Longonot. Sio mlima Kiu. Si Longonoti. Nati Gong. Sio Gong Hills. Nazungumzia mlima. Mlima teule. Nani ata pada mlima juu. Hii ni Laila. Mlima ni moja. Helitelezesha baba kukwea. Nani ata ukwea mlima uti. Sio Kangosho. Sio ya Kimende. Ni mlima teule. Mlima moja. Asije kwa Tokindiki. Kindiki. Tokia dikia. Rigi show inavuta punda. Tukindiki tukiandikia. Nani ata ukwea mlima ule. Mlima teule. Tukiandikia. Narigisho. Mlima wenyewe unanyoroka. Nyoro. Nani mlima teule ukiukwea. Ukule chungwa moja. Ni chungwa. Toa hapo. Chungwa moja. Ukinyoroka. Nukule chungwa. Bebwe narigisho. Nani ata ukwea mlima uti. Mlima teule. Okenjori sa. Nani yako iguru wa mlima. Nani hata ukwea mlima uti. Unogia kuna kolabo. Campo babadesi.
Eva kenda na 50. Ririkana kuhura star 436 hash thina wa thimũ yaku. Ũraingĩra thimũ-inĩ ũkahũra star 436 hash. Ũgacagũra box ĩmwe hau hena box ithathatũ. Mbeca ũgathaka na kuma ciringi 50 nginya 1000. Ũgacoka ũgekĩra pin ya M-Pesa. Toroka gwethana na mũndũ ũngĩ. Mlima teule nani nakindikia kindiki ukiandikia tawadu Ritho Githayona ndabatie kuru editi. Rubatie guthii ruhana ugu. Ni aroyo ugu ndo tuikare thi. Nani lyrics yana cio riu wapi dulu wadeise modo agai hana atia Marioka meme Netambe twethane na mundu Tukamoro wa tuka kanitha wa Gathoreki ri ingira guoko gwaku kwa kiria gwa ikanga kariwe kandathie runda tatiga riwe hau kengurekerie pin okioga kunjuro ndi okabo kariwe na kogo tioka mundu ngitini mahingura mario Maria nyumba ono ikinya no marakuona makuonire tene they actually see you from very far koyo nao gate ya hinguka agui ni ciru ici gakuria na gotire kou ri the matikoragwo na kitchen garden na mena warie me kuria maruta matharu na matire kegwa na matire koroka gate-ini kaya gako akita kianja hapana nacio nĩ ndakwire matianagĩrĩria rwĩmbo ndukae tukarunda wĩigue nyũmba hore rwĩmbo na macini meiria ciwecia ya golo nĩ iria ciĩtagwo sound bar yes no ndukaigua rwĩmbo rwanĩrĩirio hapana no they talk very calmly kama rĩu nyũmba ĩno istawerũ arĩire mbeca ta cigana ni ũgĩtara no ti nyingi ũguo atomea tunini ũngĩcokania tũmĩaka tũigana ona you'll be able to achieve this kind of this is attainable no kaũndũ no rĩu niĩ kĩrĩa kĩnyũmagĩria runda-rĩ ti andũ aingĩ ngoraga marika maya makuakuo true very true ona Karen tiga rĩu wa ithaka-rĩ muthuri wa Shiro wa nyina wake ng'ori-rĩ aingĩ kũu nĩ anjũkĩrĩmi Cibu Karanja yes mũheci ũrĩa mũrata witũ wa rũgongo rwa kwanyu Mheshimiwa Kimani yes nĩwona rĩu acio nĩ andũ nginya gĩthũkũmo nĩ mathiangĩte na rĩrĩa manjirie kũrĩmia-rĩ yes tũtiaingĩrĩte thukuru yes Ndung'u Montana yes na muno magĩtwĩtagĩra graduation ithuĩ tũrĩ cekecea no nĩ andũ maikangĩtie tũmĩaka rĩu tũtithiĩte ũru yes ni pole tu pole ndio mwendo yes runda is runda na nyũmba ya 7 bedroom na mĩtaga kanyũmba rĩu atĩrĩ andũ tũikaraga na mama ao akwa o kaũndũ twacokanĩirio ũguo tũtikaurĩrwo what the hell are you saying? This is a monstrosity. Building. Structure hangĩti-inĩ akĩrĩ mĩciĩ ĩmwe itũ. No kaũndũ kanini ũguo. Kaũndũ kanini.
Ugitindika keimara hakidogo ndio twirekagia hwainĩ kwĩgita mbura na nduma agithio nĩ Miss Waweru ageithĩka mũno